Comandante-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, o Comandante Distrital na Unidade Sira, Simu Ona vacina busca Pfizer terceira dose. Programa vacinação busca Pfizer terceiro dose ne halawi quartel-geral Polícia Nacional Timor-Leste Kaikoli Dili lorong hitu fulan Janeiro tinan rihun rua nuloresin rua. Comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste Comissário Faustino da Costa hateteng vacinação dose da toluk ne programa nacional gratuita onde aumenta imunidade física basira nebe Simona AstraZeneca no Sinovac da rua ona. Programa nasional dari Estado dan Governo nasional ini yang nasional selu, mana selu, selu ini dia selu. Sadangan sama kami sel komandan di polisi, komandan di distrik itu ini perlu selu ini gustuna lah nesen sedang baik-baik. Orang di Timor ini gratuito. Dia aproveitar gratuito nih, vaksin dalam rua nih bal AstraZeneca, balum be Sinovac completa. Aproveitar da booster nih dia kelihatan probablemente itu yang kata imunidade buat tener pemeriksaan itu nih. Além de indireta itu completa dokumentos balu nih cartão pinur nih. Kira kalau buat rumah, saya lah buat dia pemembros da Polícia Nacional nih. Aproveitar. Entretanto, comandante-geral Husuba membro PNTL no família Sira atau aproveita vacinação da tolok. Reportagem Dirce da Cruz, Adaza Vieira, Televisão Timor Post.